CCTV. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission nakamta ka nursing but paramedical course, ka bala ithu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Hadian ke jingtur jongki Isha Office jong ka Khasi Hills Autonomous District Council bandawa na ka Executive Committee baka deban as sanat no yus im ubaka hima sora kalathung upa im marem dors im ki khon ki hajar ka hima sora kilapan pau ka jingso diaw namar baka District Council kamshim la as sanat yo upa im marem dor bat kila let pha shala ka jong ka hima ban syong perkhat sadakanu kalenti kenyan nang ni syakhamat Henry hapadeng gani ka jingsong diaw kabak hampang nut palad ya ki kadai ka jingmi ki babun ki jingdentho ya ki khon ki hajar ki balalet bantur sya District Council ki pangnuru balakantho nadu ka akor ka burom ka jingkantho persya yu nong ay bujong ka hima sora upaim laborious im bat ka jingkantho ru ba ki dei ki brew ki balakanshod da ka way na ki sengsan parthai Halor kani ki khon ki hajar ki laong baha ka jing sisa kim ko aban penbuot Henry kim la sya haba ka jinggan tho ka long sa papalat ki laong balak kadaw ya ka akor ka buram halor kani ki laong balada day ki khon ki hajar ka hima sora kim don akor don buram ha ka tukasihi ba ki lector ka khardop jong ka District Council ka lakat arliang bat ka lahap samadan Henry ki ri kendong ya ka akor bat kimsim lale kumta District Council bangunan pan ya kasangat pan perskem yo si sora te ndai kilam yo ai te penremjur yo ardan ba menne kami ulik than madang silti surok sekian kani kalong ka kami kam sem kadang ngin tha kami ngap sem dong un sukom yo Inga umuru romba apo kadang plisnom ada pergi sukia ka bujur hadin ke jingon mi menen kasni apo District Council banyak keren banyak pan ke sana na kabenta pi maram dos im nulai ke susi hadin ke jakran ke belane bon kenta onlami ire nang tu yo resort bolong pentang pendiau mensi mingi ipai nang sesnong bat khantam nilai nang tu nilai hun ngasuk ngai perkhat bang dak ni perkhat nami nang tu ni perkhat bantau sedak kinu kilat uti bangnya mandawai la jong ka hop ngrei kendit dan mi padi ke video haran ong bangi nilai politik sebangi la pha dak tempat PNPP ndengi penpau hang ni bagi mdei ki beri ke PNPP mimi la ka jong jong senong mimi la jong jong kentoi mimi la jong jong kitau ki jaga ni la jong patah di jaga keputar la jong nama gisodan hok gisodan kam museum master museum kalau ngabae kumo pitip mentah po sora jongi kedai jaka jong ka pathai babun ba dipat yang senong jogi mentah ke biknu jing tana kada baki bio pas sai kemut bersip kilun kiram gini kita na po kibang ndai na nama ke jing bom dan jong museum gidu ita gilat lenti tena kata ngi kum kita yurang ba ini syakmat badawa hai ka hok ndai kalau mususi pandan ba bangi de kita ke beri juga NPP ban penlong ya kan ikam yang kam sam jo kay masora ban perkelah politik kalong kay keposusi pada kum tahu rurang ba ubodan ke jikit kli na konta ka riba ka jaj benriu uday banwan ke nya pos nang sora bani kendu ikli nang sosial bani konsol banyak tay banyak perkhat banyak tay dudia kay ke jik nang nu ke bakla hang nu ke duna ini penbai amar kan ikam de ke bol ngile tang menin kadi kakam kadi belas ateng mentelan ru benai nilalai ya kan du labun sin ya usiam ndai uang ba examen dak examen si examen kata kalong ba kabom lalong unang pang mentau do apa lo sistem jur ulai pa examen doktor sisin asia dengan lek pa uju doktor mangam sokoi sokia ang habat lek sawem ang habat hawla lek lek sawi doktor bakam biang tenak takadaw ngirung soba nada pimpat biat pak biang te ngasoba ni de ban hiasuki kan balai pimpin jaru pajba balai pimpin snayangi kinong sora ban ong bangi gisot nang sora ka sora jog ka kuar ka burong ban pilih that am te badagi day teks nang sora ki bom dan akuar dan burong ngathara ka khandop ke District Council du
Menen hi kelakat arya gadat kot kelahak madan. Mendai dah bengiri ya kakor ke buram. Iya dah kabajak jai. Iya dah bol sepuluh rekat bagi kulit. Iya nya keren iki. Iperi bagi wan hang ni dah kecing jai. Dah kecing tip priuti belai. Iwan dah kakor ke buram. Ini hidi jingkwa bi tangjong abat pensyai. Jangan kalau kami badai nak katakan seorahi berok kawe ngadap dak kecing sengok kiam sim habang iwan menin disport district council banwan dawa ya kasanan menginyo no yus im bapura mereka melong dan kabas iso yang i katakan seorahi berok kawe bat kalong padru kabas ngosi habang menmin milayo ino ya kebidiyu cong iba arten ba itan madan ya kakam himasi ma kacong i berok kawe nrei bat tangkawe hi ngabu kecing kerpat iba arten tak kabas ngaurin bas ngobahawat lorni tan ya katan ya kait ya kahima kajongi lada pidon kano kecing wa bantim kabak hamsyai ngobah hiar sakane kait kahima jong katan sorahi nikloy ban pensyai ya fi ngaruh kumu rilomba baju mo nakatahan buat nakahima seorang te ngikat kum kajingwan siapa ka desa konsil menin nak minta bendawai kata sanat nak minta Pak Im marem dos sing siem ba ladep ya tung ladep ya penbit penbiang dak dorbar ba jong kahima seorang te dan rekat kum naka jingyok kubor mah hadin kat tu kat ni bangila ya syong hal tipo desa konsil ngimyo ya kata sanat nak minta Pak Im marem dos te to nakaliang kahima mo pembersih akan hap berkat yang pad di ino irukom bangin ya lenti te kajing songkia kajing solution halor kendiat itu video iba nakaliang iba arden mo ipenmi bat ithat madan ya ka kakam jong kahima te hakajing sisia kakam kajongi kebanayeng dakiwe lane dakibar tôi kiwan ban sutu kiwan ban ajing mut ni pediang nei ba pinthat ya kayeng kasem jongi kamlong ngi teng ismo hiba kadon ka di sokya kadon ka di sorem ndei bang iya bi dan ngi ya rumah keteng jong ba sing ranca ngari sodar yang kasno step ngwan ni kabat pensai habide to kam kabani ka hima sora midin hilalet nadu kisnong gobon pokba hap pok hima sora lalai panadawa ya ka sanat kabade nak tahu siem to kahima sora imaram dor siem ngrei ke ka semua pela kolong bangi i pai ba babon berlien jong kahima sora ulai mi nanti siapa dekat dus konsel bat kebai pangnu si syahdu kata-kata bani i yo pai ba babon uba lami nado kisnong kiba hap ania kecat lai kenta sakenta ngrei kim simlah Kim simla benut ya kapuar, kim simla benut ya kapuar. Lami nanti sepok kata kesenang asyate ko diskusel. Bad kabasusi kalau ba bakadus konsel kadang yai pene, bad kadang yai pene kedonut, bad kemensiu ke jongki. Wala lupai ba bobon lelet ya kaban let bandawa napo kat diskusel. Bad kaba ni angnut korok sikata. Kum kahima gidon kam ya usien bahkan long keburam kan long ka akor kan long ka nuksa kaba kraw na kabutaka hima sora jungi namar hakai ma sora omdei ba wan taki omdei bat wan dan ki omdei batang wan dan ki nong ki cek benreu khasi hendrik babon ba ki benreu ki cek benreu ki per na kerlik na keleng ke perthei par huai ba ki wan sora ki wan banwat ki wan banti ya ki nongrem wan banti ya ki history ki badan pok kahima sora henrei haba umdan ki nok sensar ki bakra pok kahima kalau ka ke bajak puram ke kalau ka ke bajak ka ba ya si syai kata keburong ka ko bat tang nak daw bak pagkat sa konsel ka pa yai ben slam ba ya kanaka senat ka umarem dor sim ude banyo kanika kalau ka ba kabang ni kapan long ingi kum kikilin ng sensar kabang idon kajing atatien haru kata-kata ya kanika isi kaba thamai kaba sensar po katus konsel hawat abang ui baka kita yo sensar tang po des konsel kilap pen ya kadok nu kilap pen kemensiam
kanotam la dak la yo ya ka bor ka bahalor hakin kis les la dak yo ke bor ke bahalor kanon ra ke jing e ka bon ba hakan kan har kan kan ri ke si ke ba ke jungi wat ka ba ka kham su si chu chu kolong ba wat uni uri orang ka ubangi kom kari kasi pa ke jungi kinang khain kor kinang nyokor ya uta uwe na peng kirong ba ubangi tip uba arden henry ka pas nusi kolong ba wat kakam kabarya ulai pantat sha ki wei pat ki hima sha ki wei pat ki slong sha wei pat ki surok balada ngi wan ladau ngi rong ba ubangi kum kacet benreu ngi khain kor balai wan sora ladang ngi wan sora ngikar man ba unio ya kacik bensai balai sila don kan like kalet nakalian to kahima ni sila don kan like kalet nginio ya kabani keren nilawan pen nilawan simru ya kata kacing ai cing buat jongu jadi ke ke bangi siam kolong ba lat kum uni ubreo upenjak buram penban ya kisnong upenjak buram ya kahima upenjak buram wa kari kasi ba ke jongi kan ya kolong ke bang skusi kham hadu kata-kata bangi ui ya kum kini ke reurang ba kimi saba carut kimi salat bak lada dei ba kran ai ngimnut ban kran dan ngimnut ban persak nak betul su tang nak kata ke ba ulap kran ngimla ru bat set ku kena kelem ngan kita tingadat di sukhia bannya pensai lang hang di bedai bat ka hima sora ka jungi ka bamenta nakaliang ka jungi habni lek nen sni bandawa ya ka sanat ang tao siya maram dos iem ba unyo na maku kun kador ba hima akam balap ko pun diang naka yilkot naka sensat nakaliang menteri bat ki bakra batri ka hima han rei hin ni kan mayo ay ka sanat ba kahima ka don kam yo sim kula te khandia tangan poi sa kahima la jong na mar ba hakini disuni makpe kahima jong ni kal thot kala than rei na du bakla pe in primat sing ni mam ko ai ha duar ble balengong ka thot ka than rai namar ba na do ba ka district council kalabu da acting chief hapo ka hima jongi lami ki jeruat lami ki jiat tai lia ya tha madan ya ka kamye ka kamsem da ki trai hima la jong hi jongi hapo ka office jong acting chief mi kajinya keno kanta para ngongkit kam lani para astu membar lani para menteri lani batti webi rongba kumba dia menta henden kasni ngirung hapo kamra jong CM hantai pot council la keno ba upai maran remdo ulilam ya ka cement factory ngai nakaliang ka jongi niyoi bakan ka jintho yung upai maran do ya ka sikhi ban le chapo ka ban bu proposal kamdei kepada ada simrai dekat Bahima namara indala yo ang proposal nak sarkar jela kalau menjur ngait ba ka estimati ka hapsim ka rai bat kumjuru kinya penbai ya ka MOU bat kumjuru ya ka agreement te rai susu menta indala ya penmi ya kan gajing dia nakal yang kikur ki hajar nakal yang gerong baru lawan gajing susi kapalang hadu ba naso laja buram ka hima ka jongi kani bangas ongan le ka thut ka thandrai na marba mi skawe ka jing dia pat de banakaliang jong ki astu membar ki badon hapo ka hima kilalilam susu se ki jaka sundan khalem da tip ka darbar hima kilasiat didu sundan ne jaka hadu khanda husnam ta ga niyo ka jing sya de kalong ka iki masuja buram mat kani kala tha ni buram ka ko jong hima bat ngiladu ya ka jing sya ya kan ika jing penya jong chief minta namar ba kini ge hebla penmi ya ka huri hura ka penja burom ya him masuk ra bro koi namar ba ka kor ka burom ka hima ka mensu katinya penbai nakaliang musim kumi ka sneng ka kraun ka simsat om non su ngai por msuang ndu kham that ndu kham dia kami wa minta ting i ka thot la than rai tibat kan ni ka penlong ni khur gi hajar ba ka district council kan le ka ti no ban ai ka sanat kat ko ngejung pensiai na kaliang jong IM ni na yawan hang tu ong ba ukli yang i balai fi ya le yawan hang ni na ka da tingi na kaliang ka jong i lami ki khli
kumila don nak klik nang siap ke orang ba ngilai pensyai kat lagi orang ba ngilai wan ban hang ni kumba ki kun hajar ke don kam manu aksana ngre mu pensyai ke kan tiu ken le tin kalian jung ngilai pensyai ba kat kum kat tu store ngilai jit tu ginya keren kala don na po di sosial media terter handai ne kalian jung pada kariti yu kata sekum tabu di kelinga sutu ang di ba plan imat na kalian kini ki orang ba ki badai ke nomi khamat bat ki badai ru ki badan hak asut komiti jongga dis council na i bakim da nyokor ya ka riti rustor bakum ju hang lai keren ni pen ma itu ke jingja ka ba uwe na ki am lawan hapor baklat ipa impriman ban pendap ya ka mat ka pasa ka jong i hak santar na khat we ajar san dan kalian ka jong la yaro ya ka masra ka bala sisa wat dai por bangkot ban pendap pensa ka riti rustor ka bela ban pendap ya kan yang kom da kan rinti ka ba nilai atau por ko ya ka mat pasa impriman hangrai pat de ka balongo kalong ba uniu im lawan man keren lawan man yaro ka ba ong bakikun ki hajar bat karya le fus i mat had do lai tinya but dengan nuksa ka ba kasora kale henrei pat de anda poi hang te kala khong de hang pom le kren ka ta ru im pensya sundon bat aslo ba kani ka jing le ka jong ki kam wan ra ka nonu ka jing mut dor ban pen bha ya ka et ka hima jong ke nu ki khong hajar ka don la ka jong ka ti dostor ka be jip yo sim ka mir la ka jong kom bat nang ta susu lapois ka jinya kloj da bale keren hantu hatian nasutu bawi em abau si em udon ka jesutu ka bawala ban tem ne ka jinya kloj ni hantu bat la kular ka tukani ban rei ka wei ka basusi kolong pade abang ini wan nam ta sanat ki ong baik nang tu baik bam ai ki ong na kali ka daw bam ai ki ong udon stawe pat beriu ba deyu persatra yo pa impriman banakun ubah kan liang ka jong ki penni bat lai tai ni handin ki ong bangi kan penmi ki ong wan hi tau ba pisien dengan so bakan niru kalong ke bamda sultanat namar ba uni ba pisien ni dia po sora ni ikan san adalah khat impriman na por bangi ya pen scam yau maram dos in muslim pura jo hena sora kata ke bamla ban pedian ngi ba hang lepan sanat ong yo dengan ni ka pen i ba ki kim dan mon ban a ya sanat sa ka wei ka ban poi sa phang ka bangai te lawan ka tingan tho na kalian jong iba arden ubrio ka jet ben rio ka borom na i bakatu ka jengkran kalong ko menyau ben ya karti dostor jong hari kasi ba i de jong ni ka ba ni judan na du ki por ka ba henda hentai ba kham tam ya ka jengkran lembeng ya i pa im labrio semanik si em wei ni ka ai bo ka masara tinga so bakatu ka jengkran ya i nga i kum kalong kum ka insol ka ba om khen ya orang ba bri badon nakren ka kor buram om dei bu kan tha kun no kan ta han rei da ka kor buram kren hakmat jong i em ba kum ju house em ba nang tar wat ha social media kren ka kor buram kum kini ki i ba kalong kum sutna ba hang ni hiru ngayo kam man ong kum we ni kra mas no ba ngai i ba plan kini ki ka isi jong dis council kamla ban simrai ban ai sanat ya upa i marandos im kadai kara jong ba arden kata hi ka bang slow haga yesu thu ka jonga ti kan ni ka ti nga soban penrem ya ka jingle ka isi ya pod council ba kam ju ka jingkran ni ma arden tang ta ka tim khu mesmo wan jongi menen ka himas ora hi barok we ka bangiwan stage po ka district council bangiwan ba ya ka we ka cimut bangi kwa ba hangin yo ya ka sanat jong i pa yem marendor jongi kum bangi lacit ka dorbar himas ora hi barok we dan rei milak milan tibet ba ngin dalek stay ngin yo ya taka cing angnut rei kat bagin lapoi stay pan ngisem ba kila yo rung tang sipungut ban yo ban yakran pokut rei maki kila yo ban rung ban yakran nya tainya pokut te rei nying pan ba ngila hun ila munjur ya ka ai ka ba kispungut kila wan ban pensyai hakmat ngi pan ba ila mi ila lek masuk ila kana sa tayi masam masuk ikam dan hi kana ka cing penhuri bra kana ka cing ya penhiwin hak kiwei pat kijaka ko maka district council la nek lenti ke bangiya ngadu nak tai sedu sinsa than na jong rei ka balongo pat kalong ba naka ikan kadau ba mansukli ba adan naka ikan kadau ko ba i lek than ya
kayeng kesem kejongi ya ka hima kejongi sya ka wei pat ka snong na kai lada idon kano kadau akwa ba iba aldan ru itu syai namar idon da kano kejimut bane da kano kejing sutu kejongi rei lada Misyam ya kano kejing bakla misyam ya kano oi kejing imbriu mana incula iban biang rei ibu ni kejing bakla tambah ngidai ban ya keren markman bat ni omba mungkin sulit ya keren bet sya kawi pat kesnong lane ban sulit hat khana pat sya madan simadia sunti sisukian pat kawi ru ngasusi ba balik yu ba ilek keren bet kami kejing keren ka ba kiong bang ni kadai nak kencut jangka NPP bangin lik tur ngilik wat sanat chatai rai em mangi dakai dor bar hima chungi hi imdan nak kencut da kino da kiwe pat kiliang da kiwe pat ki MLA ki MDC mana da kino ki balak politik ni femdam ni kano ka jingya dei bat kita rai ngilik bet la kam la jong la jingmut la jong la jing terang la jong kwa la jong bangi kwa banyo ya sim ubakura na po hima sorahi berakowi. Pidan dukan marbam ndai compare la ka bared ka pidi harut surok ni ka bahe kum ki restaurant bat ki wei ni pishat roti shat kiek bat ki wei na ka benta ka koi ka khya jongi pat ba nong bam nong di pat ba pinyo ka jing shania naki pidan kam bandon de ka license ka papaka ka bala ithu da ka an kata ka Food Safety and Standards Act arjar henriu link back a section lai phuwei iwei kamde ka ba bapinyo ek license phila ban apply ko online link back website foscus.fssai.gov.in da ka pi hap an upload ru teki kod kisla badan kam kat kum ka jajing kam jong phi phila ru banyak kendo yaki designated officers lani food safety officers ke badan hak office terekam jong u lani ke district medical and health officer habaro ke district ke badan hamigalaya latno tang is khasi hers phila ban let bet chak office terekam jongki ka commissionerate of food safety ke badan halowa lachumya naka benta ka kot kakya kinong bam nong di lawan Rashapi dekat Commissionerate of Food Safety, Government of Meghalaya, bat belakershan dekat Food Safety and Standards Authority of India. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in. Bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.